Kari ayu kaban sayurong siya kakwatar katkom kajing ikop jengpi. Kublay subun perlok ngapdeng subhai pi siya kani ka channel. Menta angin yapai ya ki atli ki klub ki baklan bor kita kidai ka klub Argentina bat ka klub Egypt. Ya kaba menta kidang don ha ka round of 16. Ya kaba shibet janmiet ha ka por khandai laipau PM kari Argentina kan se kon persya bat kari Egypt. Tiga jengkilim ta ya pi ki parlok kalong kari ayu ka ban sayurong sya kwa watar katkum kajing ikop jengpi hatu kari Argentina ni ke Egypt bat ki balong ki balado sya kani kajing ya kun kinya kendu bat kari Sweden ni kari Colombia kata kalong kat ki bajob namar bakari Switzerland kan say kun persya bat kari Colombia ha ka pratarik ha ka por shui laipau sitang senia te tangki ruit football ki bala ban up ya kani kapor namar kadai ha ka sitang senia kumta kadai ru kasin kabaningkong ba ka Switzerland kan ya aireng bat kari Colombia kumta kajingile kai kan salong ka itanat hadu kata-kata namar bakini ki artillery kilong ki baklan bor ti parlok sa ay ki jubop jengpi ha ki komen kari ayu ka klub ayu bapi ibet ba kan yorong sya ka kwatar ti kublay subon parlok ngin say kinu biang sya ki pat video ki ban sawan